एवरीवन नमस्कार और आज मैं बनाम चिकेन तार कारण लैसो मैं अपना 1.5 केजी साइजर चिकेन मैं 1.5 केजी चिकेन लैसो अपना मैं मांस दिबर कारण लैसो अपना मैं दुटा डांगर पियाज काटी और लैसो मैं अपना लং 3 फुटा और लैसो मैं अपना নহरु केइफुटामान और लैसो मैं केटामान केঁচা जलकिया और लैसो मैं अपना केइटुकुरामान आदा और एया जीरा अपना एया होइसे दालचिनी और एया होइसे गोलमरिच और एया होइसे शुकान जलकिया और एया देखिसे पियाजर बादे मैं जिबिलाक मसला देखाइसिलु मैं गुटेइखिनि मैं याते ब्लेंड करि लिसु मसलाबिलाक और एखिनि एटिया मांसर कारणे रेडी হৈ গৈছে मसलाखिनि एटिया मैं मांसखिनित मैं मसलाखिनि मैं ढाली दिम गुटेइखिनि मसला मैं ढाली दिसु मसलाखिनि और मैं आधा चामच मीट मसला ढाली दिम और एया देखिसे आपनालोके मैं मसलाखिनि मैं मांसत हानि लैसु भालदरे और एटिया मैं एखिनि अलप समयर বাবে मैं ढाकनी लगाइ थৈ दिम एनेदरे मैं आपुनार ढाकनी लगाइ थৈ दिसु अलप समय जेतियालके मैं आलुखिनि फ्राई करिलो तेतियालके और आलू मैं याते ढाली दिम आलुखिनि मैं आलुखिनि मैं ढाली दिसु एतिया मैं याते ढाली दिम आपुनार एकेलगे एया होइसे निमख एया होइसे हालधि मैं याते ढाली दिसु एकेलगे और एतिया मैं हि लৰাই दिम मैं गैस मैं हाई फ्लेमते राखिसु और एतिया मैं याते ढाकनी लगाइ दिम चाइ लम भितरते হৈছে ए देखिसे आलुखिनि अलप अलप भाजा হৈ গৈছে और मैं 1 मिनिटमान समय राखिम एया मोर आलू फ्राई হৈ গৈছে और मैं आलू फ्राई কৰা তেলখিনিতে मैं ढाली दिसु আপোনাৰ মই পিয়াজখিনি কেটামান এনে নামত দুটা জিৰা মই ढाली दिसु এতিয়া মই এইখিনিত মই লাৰি দিম এতিয়া মোৰ পিয়াজখিনি ভাজা হৈ গৈছে এয়া দেখিছে আপোনালোকে ভাজি লৈছো মই ভালদৰে পিয়াজখিনি এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি ঢালি দিব পৰা হৈ গৈছে মই ঢালি দিছো এয়া দেখিছে মাংসখিনি ইয়াক মই এটা পুনৰ ঢাকনি লগাই দিম আৰু মই গেছটো মই হাই ফ্লেমতে ৰাখিম চাই লম পানী উলোৱালৈকে মই এইখিনি মই এনেদৰে মই ঢাকনি লগাই থৈ দিম ইয়াক মই ঢাকনি মাৰি দিম এইখিনি মই লাই দিম দেখিছে আপোনালোকে মাংসৰ পৰা পানী উলোৱাখিনি শুকাবলৈ ধৰিছে তো মই ইয়াৰে এইবিলাক যিবিলাক গ্ৰেভি হয় সম্পূৰ্ণৰূপে মই এতিয়া মই শুকাই যাবলৈ দিম পানীখিনি সোৱাদ মছলাখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহী ঢালি দিম আৰু আনফালে লৈছো মই আপোনাৰ কাটি লৈছো মই আপোনাৰ বিলাহী আৰু এতিয়া মই পুনৰ ঢাকনি লগাই দিছো চাই লম চাই দিছো বিলাহীখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে গলি গৈছে তো মই ইয়াতে আলুখিনি মই ঢালি দিছো এতিয়া মই এইখিনি মই লৰাই দিম গুচাই লম তে মোৰ হৈ গৈছে অলমোষ্ট মই ইয়াতে যেটো মই কাৰি বনাম ইয়াতে মই অলপ পানী ঢালি দিম পানী ঢালি দিছো যেটো মই কাৰি বনাম এতিয়া মই মাংসখিনি পানী ঢালি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াতে ঢাকনি লগাই দিম কালাৰটো অলপ লাইট উঠিছে কেমেৰা কিন্তু ডাৰ্ক হৈছে কালাৰটো মই পুনৰ ঢাকনি লগাই দিম মাংসখিনি উতলাত মই ইয়াতে ধনিয়া পাত ঢালি দিম এতিয়া ধনিয়া পাত ঢালি দিছো মই গেছটো অফ কৰি দিছো এনেদৰে বনালো মই আপোনাৰ ৰাতিৰ চিকেন কাৰি